ассалому алайкум ба мардуми кулли тоҷикистон ва тоҷикони ҷаҳон. инҷо даромадгоҳи нақби шаҳристон аз минтақаи ҷониби хушекат аст. деҳаи хушекат, инҷоҳо ба фикрам кӯҳҳои деҳаи хушекат ба ҳисоб меёбад. умед ном дорам, аз деҳаи дашти қозии шаҳри панҷакент, водии зарафшон ҳастам, ҷумҳурии тоҷикистон. наворбардор ҳастаму аксбардор дар тӯю маъракаҳо хизмат мекунам ва дар ҷашнвораҳои мактабиву винеткагириҳои мактабӣ. ана ин ҷамваре ки мебинед, ин тӯҳфаи ҳоҷи махкамбо, яке аз аспдорони муваффақ дар водии зарафшон, соҳиби асп бо номи ракетаи ёрӣ аст. хоб, барои чӣ навори деҳаи хушекатро махсус аз ҳамин ҷо сар кардам? ман аввал хоста будам ки аз болои ағба сар кунам, аммо аз ин ҷо хулоса баровардам ки аз ин ҷо бояд сар кунам. ман ҳозир камакак сарболо мешавам, намедонам он ҷо баромадан ҷоиз аст, ноҷоиз аст. шояд ки ягон нафар аз паси ман ҳойҳой мекунад ки набаро гуфта, ё ин ки ҳамун ҷоҳо роҳ дорад надорад, намедонам. мехоҳам ҳаминро як бор муайян кунам ки ҳамун ҷоҳо роҳ дорад ё не. баъдам метавонед пурсида бошад ки барои чи аз боло сар карди корро. мехоҳам ки мардуми деҳаи хушекат то ба ҳамун сатҳҳои боло расидани мо дар бари мо бошанд. ҳатман ба канали мо аъзо шавед, барои ватану диёри бобогии худамон як лайкҳои бобогии худро гузоред, як комментарии хуб нависед дар зери навор, ки мо илҳом гирем, рӯҳу илҳом гирем ва сафарҳои худро идома дода бошем. имрӯз 3 июни соли 2025 аст. қарор дорем дар деҳаи хушекат. пештар солҳои пеш ана ҳамин то баробарҳои мо нашояд он қадар, аммо аз мо калонсолтарҳо бениҳоят хуб дар ёд доранд. ин роҳҳо, хелоҳо машаққату заҳмати зиёдро талаб мекард. шукри осоиштагии кишвар, шукри сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ки роҳҳо обод шудаву ана ҳамин гуна нақбҳо бунёд гардиданд. ва имрӯзҳо метавонем ки аз саҳар то ба бегоҳ аллакай ба шаҳри Хуҷанд рафтаву биёем. ҳозирам мошине ки шумо дидед, бобоҷон ном доранд, аз деҳаи дашти Қозӣ, ҳамватани мо, дӯсти гироми қадр, бениҳоят як таксисти муваффақ ҳастанд. аллакай аз сабабе ки ҳамин роҳҳо бениҳоят мусоид аст, хуб равубиё мекунанд. зиндаву саломат бошед, бо мо бошед, бо мо ҳамроҳ шавед. кани бинем кини ҳамин ағбаи шаҳристони пештара ва аз ин ҷониби хушекат кани то ба боло, то ба куҷо роҳ дорад. шояд намедонам селу селканҳо аркан карда бошад, аммо як бор дида мебароем. зиндаву саломат бошед. эй он одамҳое ки аз ин роҳҳову аз ин ободиҳо намедонам дидаву дониста ё надониста ношукрӣ мекунед. ман мехоҳам ки як маротиба роҳҳои бобоҳову падарҳои шумо гаштаро ман нишон диҳам. ина бинед, роҳҳои солҳои пешин дар чӣ сатҳ қарор дорад. боз нагӯед ки ин оҳиста оҳиста нообод гардид ва ба ин ҳолат омад, дуруст аст. аммо ҳамон вақтҳо ҳам инҷоҳо асфалт набуд ку. мана ана ҳамин аҳвол буд. ана ҳамин гуна мерехт, мезад, мошинҳоро сангҳо мезад, тармаҳо мезад, одамҳо ҷон мебохтанд. фаҳмидед? ана имрӯзҳо ана ин нақбҳо бунёд гардиданд ки бемалол метавонем ки ина бинед як кӯҳи калону гаронро убур карда мегузарем имрӯзҳо. ана роҳе ки дар болоҳо мебинед, роҳи ана ҳамон бобоҳову падарҳои шумо тай кардааст. ин ҷо ағбаи шаҳристон ном мебаранд, аммо аз минтақаи ҷониби хушекат қарор дорад. дидед? сангрезаҳову шахрезаҳои рехта. ва ман фикр мекунам дар боло кадом як овул бошад, намедонам чизе бошад набошад, дар ҳамин ҷо пайи мошинраҳа ҳаст. кадом як мошини намедонам коргарони ду бошад, роҳ бошад, чизе ки бошад набошад, ҳамин ҷо ба ҳадди имкон як роҳча кардаву, дидед, сангоя гузошта, пайи балон карда ҳамин ҷо гузаштаву боло намедонам барои кадом як коре раву оме кардаанд. ва мо ҳам мақсад гузоштем ки кани як равем кани дар боло чиҳо ҳаст. ва ман шояд фикр мекунам барои бисёр ронандаҳо ҳам ҷолиб аст ки ҳамин ҷо роҳ ҳоло бошад ё набошад. ба ҳамин хотир ба кулли ронандаҳои ҷумҳурии Тоҷикистону ҷаҳон
роҳи сафеди бехатар мехоҳем ва мехоҳем ки онҳо ҳам дар бари мо бошанд. ҳатман ба канали мо аъзо шавед. мо ана ҳамин гуна наворҳое ки барои шумо ҷолиб аст ҳаракат мекунем ки карда бошем. баъдан як чизи дигарро мехоҳам гӯям ки ман наметавонам дар танҳоӣ ҳам навори ҷолибтарин кунам ва ҳам саёҳату ҳам мототсикл ронам, зеро ки аз як хел ҷоҳои обҳо мегузарад одами наворгир нест. худам дар дастам мототсикл як чизе аст ки бояд ки бо ду даст ҳай кунед, як даст тормуз, як даст муфт. мақсад наметавонем ки ҳам як даст газ ҳам дар даст аст, наметавонад одам ки ҳам навор гиреду ҳам хуб ронад. агар гӯед ки телефондорагир дорам, аммо меларзад дар вақти ин кӯҳҳо номусоид ки аст, меларзад, навори хуб намебарояд. шояд бо телефон афтида монад, дилам месӯзад. рафтем роҳа идома метиҳем, роҳи бобогӣ. инҷа як ҷӯре мое вохӯрдам ана. ассалому алайкум. чӣ хейр? маладес. номатон чӣ? ина назанед, мана занед, ина назанед. Мана ин назанед, назанед. Илтимос. Илтимос назанед, илтимос. Месӯзед. Месӯзия. Месӯзи. Бачаҳои майда. Ин боло як накуне барем. Накуне икса гиред дору. боло як мазор будааст. инҷо овул, инҷо бина як мошин мана. инҷа як мошин. ипсум буромдаст неки ҳам инҷа. икса гиред дору. икса гиред. азизои дил, ҷанваре ки мо то ба ҳамин ҷо омад, инҷо оле роҳи асосӣ нест, роҳи асосӣ дар поён монд. дидед мошина? ана ҳамунҷо оле ҳамунҷа ки мебурем рафт. ин дар ин пастӣ хами як овул будааст. як холаи меҳрубон дуои нек доданд. инҷо мазор буден, мазори бобои хоҷаи боғ гуфтаги мазор буден. дар ҳамун солҳое ки ронандаҳо бо ин ҷоҳо раву омад карданд, тармаи ана ҳамин минтақа яке аз тармаҳои вазнинтарину даҳшатноктарин буд ки ана ҳамин роҳро бисёр маҳкам мекард. ҳатман ронандаҳои солхӯрда ва одамҳое ки аз ҳамин роҳҳо убур кардагӣ ҳастед, тасдиқи суханҳои манро ман аз шумо дар зери комментария интизор ҳастам. инҷо бина як манзараи бениҳоят зебое ҳаст ки ин ҷойро бисёрии шумо шояд ки ҳоло надида бошед. ана дидед чӣ хеле як ҷои зебо. говое бина чӣ хел хӯрда гаштен, кайф карда. ҳай аспи мана ҷанвара ҷаву кунҷореш додагӣ. ишкамаш сер, рӯған, жидкост, бензинош ҳамааш 100% кардагӣ. инҷа дам мегирад худо хоҳад. ман ҳамун мазора рафта зиёрат карда мебиём. мазори хоҷаи боғ. ана як бурда ноне ки акои валиҷон аз деҳаи хайробод дода буданд, дар назди мазори деҳаи мазори хоҷаи боғ ҳар карда мехӯрем. инҷоро дида чӣ як тоза озода нигаҳ доштанд. ҷангалча будааст дар болии сарашон. мазорҳои ин гуна одамҳои бузург дар ин ҷойҳо ҳамин гуна аст ки ҳар як бузургвор, ҳар як шахсе аз дин бохабари пештараро, авлиёҳоро вақто ки намедонам босмачиҳо мегӯянд бисёриҳо, вақто ки сур мекунанд дар кӯҳу кӯҳсорҳо ҷой мегиранд ва дар ҳамин ҷоҳо ки вафот ки мекунанд, баъд ҳамин ҷо хок мешаванду баъд мазор мешаванд. ин ҷо мазори хоҷаи боғ будааст. намедонам ки одам чӣ кора бошанд, чӣ гуна авлиё бошанд. одамое ки медонед дар зери комментария нависед ҳатман. зинапоҷаҳои сунъӣ.
یه چه خوشی ساختگی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا شرایطی بودو باشت کردن چی؟ یه جای نمازخانه. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم قبرشان در کجا باشد که اینجا یک جای بودو باشت بود است به فکرم. دسترخوان، کورپچه خیلی نه از عموما برای آدمای مسافر باشن یا خانه زندگی کردگیشون باشن. نفهمیدم راستی گپ. نه آرزوی آمال مردم. قبرشون رو نیافتم کجای همینجا شاید باشن یا نمیدونم شاید قدمجا باشن اینجا. بسیاری ها قدمجای رو از مزار فرق نمیکنن. قدمجا برای چی من این سخن رو گفتم؟ بسیاری ها سوال میتونن که برای چی یک مزار خواجه اویس قرنی در بسیار جا هست و همش مزار نیست و بسیاریش قدمجا است. قدمجا یک جایی است که یک مدت همونجا همون بزرگوار شاید زندگی کردن، شاید سکونت کردن، شاید یگان کار کردن، مال چرانیدگی هستند. خلاصه عموما یا یک نهال شینانیدگی هستند یا یک در همونجا نشسته و دعای نیک کرده گذشته رفتگی هستند. این گونه جایها رو قدمجا میگویند. اما اینجا رو برای ما مزار گفتن، نمیدونم مزار گفته قبر رو میگویند، همون جایی که همون آدم همونجا وفات کرده است و خاک کردگی هستند. خیلی عموما هر اون بزرگواری که باشند در جایشان در جنت المأوا باشد و ما هم از پیروان همین آدم ها باشیم. زنده باشید، تماشا میکنید. انا اول سر یک پیاله چای دعوت کردن. این از بابا نام دارن آدمی که من از داداس بودم گفتم کلانشان جوره میشه خدا خاطر تویشان خدمت میکنیم چی. اینجا اول ما در اومدن وقت نداریم. اینجا خولیم یک کامپری نورانی بودن، هم دوی نیک دادن هم یک سر یک پیاله چای دعوت کردن که مسافری نکشی. گفتم برای چای خوردن وقت نیکو یک کاسه جرغان میزنیم نباشه. خولا میگویند که در بالای همین کدام یک نمیدونم 6 تا گفتن 7 تا کل هست گفتن، نمیدونم خیلی شاید باشد که گفتند. و با خلاصه آمدم که راه رو تا به کجا آمدنش رو به شما گویم. من از اینجا در تونل است، این پایان تونل، از همین تونل کمتر میبرید یک سایه میگذرید ماشین میبیاد. و این کجمکجکایی که میبینید من این بالا بیام هست، من ببینید چقدر کجمکج ها. هر یک توی همین رو پیشتر رانندگان سرپانتین میگفتند. یکم سرپانتین گذاشتم، دویم با در موندم، سوم گذاشتم، خیلی گپا میگفتند. هر یک پاورات سرپانتین نام دارد. خب من این یک پاورات گذاشته یک سرپانتین میگذارید اومدم این دویم سوی همین نوی مزار بابایی که گذاشته همون جایی که حاضر ماشین موندگی بود. از هوای بالا دیگر راه نیست، برای ماشین راه نیست، برای موتورسیکل من یک پیرهک تیم ما برآمده ایستادیم. خیلی جانور رکتی یوری کوخی بعداً سنگ فرآمدگی ششتگی سنگ فرآمدگی من اینجا ده سنگ فرآمدگی هم ماشینم به فکرم میخواست که بالا بیاد در همون جایی که ماشین ایستاده است از وای دیگر بالا آمدن نمیتواند. ما کمکر کنی بالا رفتن گیریم کنی تا به کجا راه است. سرپانتین دیدید؟ انا این سفیدی همون ترمه هست که پدرای باباهای ما از این زهردارید بودن. انا کجا آمدم باز یک سرپانتین دیگر تاب میخورم از با بالا برآمد رفت. من فکر میکنم تا با نقطه بالاترین عقبه راه موتورسیکل باید باشد.
пештар болоро точка мегуфтанд, ҳамон ҷо ки расидан точка расидем мегуфтанд. ин ҳозир ин роҳро орому осуда мебинед. он вақтҳо занҷир кати зада камазо кандаҳ мебиромаданд. ҳама камазо дар зимистон занҷир мебаст. ана ин мошинҳои боркаши замонавие ки ҳозирҳо мебинед дар роҳҳову ронандаҳои ҷавонаш поча барзадагӣ дар назди лабавой мондагӣ мошинҳои автомат ҳай карда мераванд. падарою бобоҳои ин ронандаҳо ин гуна набуданд. ду чашм дар роҳ, ду даст кор мекард, ду по кор мекард. ҳиссиёту ҳаяҷонзада буданд. ин ағба дар солҳои пешин бовар кунед сари бисёр одамҳоро хӯрдагӣ аст. бисёр одама сараша хӯрд. ба ҳамин хотир ба қадри роҳҳои имрӯза ҳар кас намерасад. ман боварии комил дорам ки ҳар он инсоне ки дар ин роҳҳоро убур карда буд, машаққати ин роҳҳоро кашида буд ва чӣ мегӯянд шаҳди заҳрбори аз даст додани навҷавонону фарзандону падарҳои худро додаашро чашида буд, имрӯзҳо дар паси экран оби дида мекунад. ман боварӣ дорам. ба ҳамин хотир аз ҳамун рӯзҳо хоҳиш доштам камакак комментария кунед ки насли имрӯзу оянда хабардор бошанд ва ба қадри меҳнатҳову заҳматҳои шумо расанд. рафтем мо роҳро идома медиҳем, боло мебараем. бинед ҳамин ҷоро дидам баҳри дилам кушода шуд. бовар кунед, ман фикр намекунам ки аз ин ҷо ҳама бохабар бошанд. тамошо кунед. бай бай, ана ҷои зебо будааст. бовар кунед, роҳаткунанда будааст. неки ҳамун молҳое ки аз ағбаи шаҳристон гузашта мебиёянд, шояд ки ами алафоя я ишкамсери занам бад гузаранд. ҳамин ҷо маъқул шуд. аз худи баландӣ меомадасе. агар касе ба шумо гӯяд ки ҳоло ҳам ҳамон ҷо раҳ ҳаст ва гоҳ-гоҳ мардуми деҳаи хушайкат барои худашон овулбароиҳошон тоза мекунанд, ин гап шӯхӣ аст. яъне ки инҷо роҳ нест дигар, тамом. дед инҷаам тарма задагӣ, поинам тарма задагӣ буд. хавзи мо ҳаракат мекунем ки гузашта равему. яке аз мушкилиҳои вазбине ки дар сари ман ҳаст, худо мегӯям ки балондама санг набурад. баъде ки бурид сарсониву саргардонӣ бовар кунедана. мотосикла заводид нашуданаш як тараф, зеро ки калеша нишеб мекунеду халастои фуромадан мумкин аст, аммо худо паноҳ диҳад ки балонда санг набурад. ман дар серпантини болонгӣ қарор дорам. ман фикр мекунам охирон серпантин аст. тоб мехӯрем, мерем, ана ҳаминҷо точка аст. нуқтаи баландтарини ағбаи шаҳристон ва хушайкат. хоб, ана дидед, ана туннела даромадгоҳаш, даромадгоҳи туннел. ва як чизи дигар барои ман ҷолиб аст ки дар ҳамин зери пои мо намедонам чанд метр пасттар айни ҳол мошинҳову ронандаҳо гузашта истодаанд. мо дар болои сарашон қарор дорем. аз дохили ана ҳамин кӯҳ убур карда гузашта истодаанд. саломат бошед. ана ағбаи шаҳристон, ана тарма, ана ҳолу аҳволи роҳ. ха инҷоҳо дар назар тоза метобад, аммо поёнгаҳ бисёр рехтагӣ аст, бисёр санг фаромадагӣ аст, маҳкам шудагӣ аст гӯяма мешавад. мототсикл ба зӯр мебиёяд, мошин умуман. ва як чизи дигарро ногуфта намонам ки бисёриҳо вақто ки ана ҳамин минтақаҳо сахт вазнӣ мешуд, хоб аз ҳамон точка бошад, аз куҷое ки мошин дигар омадан имконият надорад, мусофирон фаромадаву пиёда мефаромаданд ағбаро. бовар кунедана, пиёда, зеро ки мошин намерафт, роҳ намегашт. инҷа хоначаи ҳамон коргарони ДУ буд. ба фикрам ки имрӯзҳо дида алакай валангор гардидааст.
نقطه از همه بلندترین. اینجا عزیزای دل از همه نقطه بلندترین عقبه شهرستان است. پیشتر وقتی که راننده ها با عذاب و مشقت هر کنان و ترتر کنان، زنجیربندان و بوکسرکشان وقتی که به همین جا می آمدند یک نفس آزاد میکشیدند. گفته آیا شما فکر میکنید نه با همین عذاب و مشقت و عقوبت تمام نمیشد؟ باور کنید همین جا من در خاطر دارم در شبانگاه همین خیلی شمال برف و در وقتهای پیشتر یک عباره معمول بود کورتونگ میگفتن. کورتونگ این چی را در نظر دارند؟ همین برف شمال برف رو در روی راه گرگردون کردن میگرفت. پیشی چشم رو نمیدیدید. آینه تازه کنک ها اسپید نمیکردن برای تازه کردن. باور کنید یک حال و احوال بود که شمال هور میکرد. انمون از هوری شمال گرفته برفی بادرو شده رو کورتونگ میگفتن. همین بولدوزر تازه میکرد. اگر یک نیم ساعت یا یک ساعت پس اگر پس از بولدوزر اسپید کردید گذاشتن کردید، اگر نکردید برف ماشینتون بالا پوش میکرد. باور کنید نه ترما برف وای نگویید. اکنون من باوری کامل دارم که همین راننده های گشتگی میدونن پیش این نظرشون میبیاید و از ما خردترها الکی این چیزها رو دیدگی هم نیستن، یادم ندارن. اگر یاد داریم گوین دروغ هم میگوین. باور کنید خیلی خرد سالک ها رو در نظر دارم و ماشین های سبکرو هم به آسانی نمیگذاشتن اینجا رو. با عذاب، با مشقت، با عقوبت، با غیجیدن ها، با زدن ها، با لغزیدن ها. باور کنید عذاب و عقوبت مردم سخت بود همون وقت ها و غم میگرفت. باور کنید پیشترها برای یک مرتبه همین عقبه رو عبور کردن اول یک هفته تیاری میدیدید، مصلحت میکردید با خیش و تبارون گویا که شما به یگان دولت دیگر رفته ایستاده باشید. من یک هفته پس خدا خواهد خوجند میرم گفته باز از خانه میبر اومده تا به رفته رسیدن خاننگی ها رو غم میگیرید. باور کنید ناگفتنی بود. شکر پروردگار. چخیلی که میگویند تاجیکستان من نمازم را به نامت میگذارم تاجیکی، افتخارم تاجیکی، دارو ندارم تاجیکی. تاجیکستانی عزیز کوههایش رو بینید. انا این جانبی شهرستان است، ناحیه شهرستان، مکان و زادگاه دیار پهلوان، سراج‌الدین پهلوان، اسکندر پهلوان، تویچیبوی پهلوان، دولت پهلوان. انا اینجاها است. من مخلصان این پهلوانان رو نیست در زیر کامنتاری انتظار هستم. باور کنید یگانه اون چیزی که مرا روح بلند میکند و خرسند میکند کامنتاری های شما است. خیلی اگر ملال نرسد یک تا لایک هم مونید. باور کنید همین کلمه به حد بد میبینم بازن وقتی نام میگیرم بدنم لرزه میگیرد. نمیدونم اکنون بالای این همون کلی جایی گفتگیشون رفته یک بینم نبینم حسابم گم است. باور کنید یا سری همون بلندی یک برآمده بیایم می نبیایم می جنگلزاری شهرستان. خب چی مصلحت میدهید؟ عاقب گردم با راهی که اومدم یا ادامه دهم با راه شهرستان؟ خیلی باوری دارم که در زیر کامنتاری با شهرستان گفتید یا خواهشی با شهرستان رفتنی مرا پیدا کردید. اینجا اینا بینید تراس های کنده شده ای بیچاره راننده های کمس های پیشتره. کدام یک تیشه میگویید؟ باور کنید بعد از اونه که در همین توچکا آمده هم که رسیدید تا به پایان رفتن غم میگرفت. شوخی و بازی نبود. به نهایت عذاب و عقوبت سخت بود. باور کنید. بعد یک چیز که اگر بسیاری ها سکوتر داشته باشند این جای ها رو آمدن رو اگر آرزو کنند
набиёед беҳтар. Агар ман ва шумо гӯям ки скутер омадан наметавонад, шумо ба дил бад мегиред. яъне ки одамҳои худамон дилашон нозук аст, аммо ҳаминро метавонам гӯям ки азоб мекашед. ин ҷанвар махсус барои кӯҳгардикӣ ҳаст, парвои ин хел роҳҳоро надорад ва баромада омад. Бо скутер камтар машаққат аст албатта. хуб, рафтем ҳамунҷо баланди як бароям ки бинам ҳамун тарафи ҳамунҷо чӣ ҳаст. ҷолиб аст. тармаю тармабачаҳо ҳама қадар гаранг мекард ки ҳамин ҷои тармеш. мана ҳоло аҳволи роҳ диде сангчхе фуромадагӣ мотосикл ҳаминҷа кити асек мегузарам, як илоҷ карда мегузарам бар рафт. анонҷо бинед кадом як бечора, кадом як нива вақташ паридагӣ будааст, ниви сурх. он ҷое ки ман мерам гуфтам хушам наомад нарафтам. ана инҷо ҷониби шаҳристон аст. ман шаҳристон чиаш қоил ки ҷангалзорош да немине чихе зич. масъали ҷангалзор ба барои шаҳристон гап надорам рости гап. ана поён дари туннели ин ҷониби туннел аст. ана онҷо минтақаҳо ана набине чихел сахт сангрез шудагӣ ҳастанд ки гузаштан ҳатто ғайри имкон аст. набеднам боли тармакти мегузарам ё ин лаби ҷаркти мегузарам. хулоса намихе шудагӣ дер раҳо коре карда. ҷоҳо ҳам тармои сахт ки мефаромади набинед. ман инҷа як мошин пачақ мачақ ҷанвар. хоб мана инҷа дуюм мошин мана. ин уазик мебонанд аст. набеднам ин ё жигулӣ бошад, волга будааст, волга. эй ҷанваре. ана онҷа як мошини дигар ба фикрам ду мошин. ана як сурх кали камаз монанд. набеднам москвичми чи ина шакли дигар. суруди вайро мехонем. чиро? аз замин сангрезаҳоро дида мемолам ба чашм гуфта ра холӣ кардан кораку вакне ё бисмиллоҳ роҳ вазнин аку ра холӣ мекунем. дур нарав. стоп. молодец. инам раҳ мегирем. кани ёллоҳи инҷа бида чӣ хеохи банд аст. мана цеки далаби ҷар тараф тарма ин тараф санг тукур кара инҷа мефурем. бинем ки дар поён чӣ гапу чӣ гузор. худо ки то поёна раҳ бошад ки инҷаҳо агар равем дар поён маҳкам бошад гашта буромадан дарди сар бовар кунедана. я илоҷ кара фуромда равам кани бо чӣ гап. ҷанвар мерем худо хазиқ намешӣ. ана ҳаминҷо аз нуқтаи баландтарини ағба камтар поёнтар аст. ҳаминҷо омадам дар мондам. набине санг тарма дигар фаромадан намешавад. оқиб мегардем. ба ҳамин хотир умуман маслиҳат намедиҳам ки инҷоҳо омадам. ана боз ҳамун овул дед ман боз чапа омадам. боз ҳамун мазорот, боз ҳамун овул. хотирам ҳаст ки куҷое шунида будам кадом як шоир навистааст. эй ағба шунав кунун ки мо озодем. роҳҳои туро ба барфу борон додем. бо раҳбарии имомалии раҳмон аз синаи анзобу шаҳристон туннел бикшодем. ағба хай. ана роҳи туннел, роҳи обод, озоди Тоҷикистон. мегузарем ба қисми ободи роҳ.
اینه در عقبه شهرستان و خوشکت من فکر میکنم مردم بسیارتری از منطقه خوشکت در راه گولینگ و مغزها کرودها اصل در آورده بود در فروش موندگی هستند. در فروش موندگی هستند. دیده مهمان از فرانسه فرانسه دیگه فرانسه انا اون جانی عقبه دیدید کوههای سر به افلاک کشیده سفید کوههای فون است کوههای فون این جانی باشد قطارکوهی ترکستان آن جانی قطارکوهی زرافشان است ما را همراهی کنید کدام آدمی که لایحه کرده همین گونه پرتوها رو در راه‌ها جای داده است یک جهان تشکر انا این چشمه دوست داشته کمازیست‌های پیشتره و حاضر برای چی لازم می شود آن آدم‌هایی که نو خوجگیشان به شهر خوجند یا به شهر استرافشان از جانب‌های ما کوچ بسته رفتگی هستند و حالا با آب‌های آنجا مطابق نیستند آمده در راه از همینجا آب گرفته میبرن برای فرزندان خودشون تا با اون دمه که عادت کنن بسیاری ها باور کنید با تاکسی ها آب زکاس میکنن از همینجا آمده آب گرفته تاکسی ها برده میتین شاید برای شما افسانه تباد اما این حقیقت است اینجا جای صدمه گردیده حبیب الله حسن و ظریف و بابای ظریف میرزایویچ بودین اینجا صدمه شدگی است زیرا که نبینید از بالا میبیاد پاورات اگر یخ باشد ماشین لغزیده اومده میغلطد نمیدونم یا خوب شده موندگی است هر حالتی که است عموما صدمه همینجا شدگی است همین پایان سرازیر شدگی است ماشین خب از بالا باغ‌های مردمی دهه خوشکت انا سرپنتینای حاضره بیشترش نه حاضرش نه باغات باغ‌های بنیاد کرده مردمی دهه خوشکت اینجا چایخانه فتح‌الله افوفته معمول است از سالهای پیشین تا به حاضر اینجا مهمان‌ها از آلمان این طرف از فرانسه از آلمان هستند مقصد دیگه بعضن حالتایی می شود که ما میگیم پرتاب نپرتوید یا اینکه همون پرتوها رو نوار کرده میگذاریم بسیاری ها به دل میگیرن که تو جایهای بیزیبی وطن ما رو دهه ما رو نوار کرده و پرافته ایستاده یا درباره پرتوگاه ها گپ زده ایستاده یک چیز رو میگم که انا همین مهمان های خارجی که میبینید اگر همین ها صورت گرفته پرتویان چی بعد کار چی میشود و همین خاطر افلاسی کاری خوب نیست پرتو در هر کجا پرافتن لازم نیست طبیعت را زیبا نگاه داشتن در کار است بعدا خوب میشه زوی دیل من فکر میکنم ما قریب خوشکت رسیدیم یک قسمی نوار جنباس میکنیم همین سایری کوههای عقبه پیشتره رو گیم جنباس میکنیم و سر میکنیم نواری خوشکت اینجا زندکان کرود خد دشت 7 گرفته بودم و زندکان و کرود رو از بالا میگیریم اینجا اومدیم جای فروشگاه مردمی کرود و زندکان باشد نمیدونم نواره دوام میتیم با ما باشید آهسته آهسته سری تاجیکستان میکنیم از ما جداگی نکنید زنده و سلامت باشید کم نشوید نواره ما تیتو پریشان کنید تا تمام راننده هایی که سالهای پیشین عذاب و جذاب و مشقت همین راه را میکشیدن دیده باشن یا دعای نیک کنن سلامت باشید تاجیکستان به پیش